August ni sari sang ni som hi panga ani a Longtlai West Bial tu MLA Pusi Ngul Lian Chunga chuan voin khan NHIDCL Executive Director muin Mizoram chimlam chak lak na le inkal po na kongpui poimo National Highway 02 chungchang soipuin malak dan tura rotna anei te ziakin ape Pusi Ngul Lian Chunga chuan Longtlai le lunglei inkar lunglei district chung bualte daya leimin na satak wanga Mizoram chimlam Longtlai le Siha district mipuiten kongrang rangin an tuar mek ti NHIDCL hotu hi hrilin chakzok le dairei zok tura ma la turin angena helai leimin hi an huai lam thian fai thin ma se achung lama leitol mai thei atama wangin then fai sa anho ping zel ti Longtlai West MLA chuan NHIDCL hotu hi hrilin mipui torna nasazok thlengzui zel thei ani awangin leimin na lai chu kongpuya leitla chau pai lovin achung lama leitol zel tur venan teres zawdeu taka mun engemaw zata siam hosak ni se chu chuan helai leimin zel tur venan onzia thui tak ane abe sei thu soin hetiang zonga ma la turang enin ngin na lekha Longtlai West MLA hian NHIDCL Executive Director hena hian a thelu tani Executive Director NHIDCL chuan Longtlai West MLA Pusi Ngul Lian Chungin na chu thil thatak ni tura hriat thu MLA hi lo hrilin an hnuaia thoktu te chu bench tere siama helai leimin then fai na thok turin a hriat tir hal ti kan thudon na chuan a soi